21 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва подшоҳи нидерланд муҳтарам Виллем Александр дар шаҳри Нью-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар доираи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 дар чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар иштирок карданд. Ба муносибати баргузории конференсияи таърихии Созмони Милали Муттаҳид об 2023 дар даромадгоҳи бинои асосии қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд ташкил карда шуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр ба макони баргузории намоишгоҳи марбут ба об ташриф оварда онро расман ифтитоҳ намуданд. намоишгоҳ ба таври рамзӣ ҳамчун гузаргоҳ нақби пӯшида ташкил гардида ба пуррагӣ мавзӯи об ва ободиро таҷассум менамуд. Бо даъвати шаҳрванди Австралия хонум Мина Гулӣ ки чанде пеш ба ифтихори ташаббуси чоруми ҷаҳонии Тоҷикистон даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар як қатор давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон дави байналмилалӣ анҷом дода буд, сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Нидерланд дарҳои рамзии намоишгоҳро расман боз намуда вориди он шуданд. дар намоишгоҳ доир ба аксу ангораҳои ифодагари муҳимияти об дар таъмини рушди устувор ва ҳаёт дар сайёра ба сарони давлатҳо маълумоти муфассал дода шуд. баъди берун шудан аз нақб намоишгоҳи рамзии об, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуа ва хонум Мина Гулӣ акси хотиравӣ гирифтанд. пас аз тамошои намоишгоҳи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва подшоҳии Нидерланд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва подшоҳи Нидерланд муҳтарам Виллем Александр дар ҳошияи конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 ва чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар аз намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон боздид ба амал оварданд. сарони давлатҳо дар намоишгоҳ бо маҳсули дасти ҳунармандони хушзавқу хушталиқаи тоҷик аз ҷумла намоиши сару либоси миллӣ, ҳунари кандакорӣ дар чӯб, оҳангарӣ, нонҳои хуштам, санъати рассомӣ, асбобҳои мусиқӣ, расму мусаввараҳо аз мавзеъҳои зебову нотакрори кишвар ва маҳсулоти аз сангҳои қиматбаҳои ватан омода гардида шинос шуданд. бояд гуфти дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар кишвар ба масъалаи рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва эҳёи ҳунарҳои қадимаи мардумӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. ҳамаи ашёҳои дар намоишгоҳ гузошташуда бозгӯи фарҳангу тамаддуни ғанӣ буда аз ҳунармандӣ, бунёдкорию ободгарӣ ва меҳнатдӯстии мардуми тоҷик шаҳодат медиҳад. ҳунармандон устоҳои чирадаст бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун касби пурифтихор ва анъанаи неки ниёгонамонро идома дода барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳон хизмати шоиста менамоянд. подшоҳи Нидерланд Виллем Александр ва дигар иштирокчиёни конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2023 аз тамошои намоишгоҳи ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон таассуроти нек бардоштанд. пас аз анҷоми намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ дар доираи чорабинии об ва Наврӯз ду сарчашмаи ҳаёти башар, барномаи ҳунарии идонаи наврӯзии устодони санъат ва ҳунармандони тоҷик баргузор гардид.
که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پادشاه نیدرلند محترم ویلیم الکساندر و دیگر اشتراکچیان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اشتراک نمودند. پیش از آغاز چهاره‌بینی فرهنگی، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در نزد حاضرین با نطق پرمحتوا برآمد کردند. اعلیحضرت ویلیم الکساندر شاه نیدرلند، خانم‌ها و جنابان، حاضرین گرامی، در روزهای تجلیل نوروز می‌خواستم همه شما را به مناسبت جشن زیبای بهار نوروز بین‌المللی تبریک نمایم. این جشن باستانی به شرافت شامل گردیدن بر روی خط میراث غیرمادی فرهنگی یونسکو از سال 2010 بر اساس قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچون روز بین‌المللی نوروز تجلیل می‌گردد. نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های مردمی بوده، تاریخی بیش از 6000 ساله دارد. تجلیل این جشن از زمانهای قدیمترین تا به امروز جزء ترکیبی هستی و هویت تاجیکان و دیگر مردمان حوزه آن به حساب می رود. نوروز ایام توازن روز و شب بوده، برابر احیای کلی طبیعت به انسان رو روانی تازه می باشد، او را به روز نیک و روزگار آباد و پیشرفت سازندگی هدایت می کند. بنابر تعلیمات اوستا در ایام نوروز احیای حیات و طبیعت در 6 عنصر یعنی آسمان، زمین، آب، نباتات، حیوانات و انسان ظاهر می گردد. از جمله آنها خصوصا آب منبع برقراری حیات و ادامه آن رمز پاکیزگی و آبادی، فیض و برکت و سعادت و نشاط می باشد. از این سبب آدمان در زمانهای قدیم در عرفه روزهای نوروز جوی شهرها را تازه می کردند، آبها را می پاریدند و در ظرفهای عظیم آب آشامیدنی ذخیره نموده، مطابق به ذخیره‌های آب نقشه های کشاورزی و دیگر کارهای خواجگی داری را طراحی می نمودند. بسا رمزیز است که از سال 1993 به این سو در روز دوم نوروز یعنی 22 مارس جامعه بین‌المللی روز جهانی آب را تجلیل می نماید. در این روز سازمان ملل متحد توجه ساکنان سیاره را به یکی از مشکلات اساسی و گلوبالی زمان ما نارسایی آبی آشامیدنی جلب می سازد. در ضمن از جامعه جهانی جهت اندیشیدن تدبیرهای مؤثر برای تامین نمودن اهالی با آب و بهداشت جامعه دعوت صورت می گیرد. قابل تاکید است که این مشکلات امروز به یکی از مسائل مبرم روزنامه جهانی رشد تبدیل یافته است. محض با در نظر داشت این حالت در سندهای سطح جهانی که سالهای آخر قبول گردیدند مجموعی مسائل مربوط به آب جایگاه خاصه دارد. نارسایی آب برای رشد کشورها و خلقها در تمام ساحات از جمله حفظ سلامتی، امنیت یازقواری، برابری گندری، مهیا ساختن جایهای کاری و تامین شغل اهالی، معارف، صنعت، اقدامهای صلح آفری و امثال اینها مشکل ایجاد می نماید. ما قرارهای سازمان ملل متحد را در زمینه پیشنهاد و ابتکارات تاجیکستان آید به اعلام کردن سال 2003 همچون سال بین‌المللی آب تازه، 2013 سال بین‌المللی همکاری در ساحه آب، سالهای 2005 و 2015 در سال بین‌المللی عمل آب برای حیات و 2018 و 2028 آب برای رشد استوار در روند حل این مشکلات بسیار مهم می‌دانیم. حاضرین گرامی، اطمینان دارم که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در زمینه عنعنه‌های سازنده و ارزش‌های بی‌زوال نوروز با نیروی تازه و نقشه‌های سازنده در راه تطبیق 10 ساله آب برای رشد استوار
و دیگر هدفهای گلوبالی وابسته به آب سعی و کوشش به خرج داده همکاری را به خاطر استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب دیگر ثروت‌های طبیعی و حفظ محیط زیست گسترش خواهند بخشید. نوروز مبارک. از توجهتان سپاسگزار هستم. پس از انجام سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در چاره‌بینی آب و نوروز دو سرچشمه حیات بشر، برنامه کنسرتی ایدانه نوروزی استادان صنعت و هنرمندان تاجیک برگزار گردید که در آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پادشاه نیدرلند محترم ویلیم الکساندر، یک قطار سفیران کشورهای اعضای سازمان ملل متحد و دیگر اشتراکچیان کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 اشتراک کردند.